Određujem prekid u radu Skupštine na neodređeno vreme. O terminu nastavka sednice bit ćete naknadno obavešteni. Da će odlaganje sednice na kojoj su se na dnevnom redu nalazile bitne odluke za grad proizvesti strašne posljedice po građane, upozorili su naprednjaci još protekle nedelje. Strašne posljedice po grad će biti strašne, nije reč adekvatno. Vrlo teške posljedice po funkcionisanje grada i mnogo problema građanima i sa ove i sa one strane, da kažem, da li vlasti, da li svim građanima, će nastupiti kao posljedica toga što smo morali da prekinemo sednicu. Zankov je, govoreći o posljedicama po građane sa ove strane, verovatno mislio na zaposlene u gradskoj upravi i javnim preduzećima, koji nisu primili platu za avgust. A ove druge, obične građane, je kao grom iz vedra neba pogodila informacija da je ukinut javni prevoz. Gde može da nema prevoz među selo? Pa to nikad nije bilo. Nikad i u najgore vreme nije bilo. Svašta. Znači mi da ima prevoza, ali sad nema i mora da se snalazim zbog škole. Pretpostavljam šta je u pitanju. Verovatno nije formirana opštinska vlada i nisu platili. I dok za to što u Zaječaru niko nema vlast, oni koji su je imali krive opoziciju. Opozicija tvrdi da su za sve probleme krivi samo naprednjaci, jer deceniju više oni vladaju gradom. Apsolutnu odgovornost za to što nema prevoza danas u gradu Zaječaru snosi Srpska napredna stranka i snosi vlast koja je obavljala tu funkciju, koja evo 2,5 godine već nije izabrala partnera. Sve ovo što se dešavalo i na ovoj prvoj konstitutivnoj sednici i na ovoj drugoj nelegalnoj, nelegitimnoj sednici je samo odraz jedne bahatosti Srpske napredne stranke i totalnog, elementarnog neznanja kadrova Srpske napredne stranke. Ali i za to ima pravni lek, da građani Zaječara znaju, a ako bi se naprednjaci držali zakona, već bi bio uveden privremeni organ. Hoće li se država držati zakona po pitanju Zaječara, predsjednicu vlade upitao je novinar Danasa. Da li očekujete prvo da vlada raspiše privremeni organ? Kakav je stav stranke? Kada do mene kao predsjednice Skupštine dođe pravosnažna presuda i znamo šta se dešava, tako ćemo postupiti u skladu sa onim što mi iz Srpske napredne stranke poštujemo. To su institucije, Ustav i zakoni Republike Srbije. Država bi uskoro morala da odluči hoće li u Zaječaru uvesti privremeni organ i raspisati nove izbore ili će neko morati da potpiše rešenja za isplatu plata, iako možda nije sve rađeno po zakonu. Katarina Golubović, Televizija Nova.